салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯзаро пешкаши шумо мегардонем. имрӯз 4 феврал, перевод ба картаи хумо 1000 рубл 112 сомону 90 дирам. Амонат бонк 1000 рубл 113 сомон. Орион бонк 1000 рубл 112 сомону 90 дирам. $100 1089 сомон. Спетамент банк 1000 рубл 112 сомону 90 дирам. перевод ба картаи алиф 1000 рубл 112 сомону 90 дирам. перевод ба банки Исхата 1000 рубл 112 сомону 90 дирам. аз худи Сбербанк агар ба картаи Орион банк перевод бикунӣ 112 сомону 90 дирам мегзарад. раҳмат барои дастгиритон дӯстои азиз. дар канали мо обуна шавед, лайк монед ва фикротонро дар комментария нависед. мо ҳам ҳаракат мекунем ки мувофиқи комментариҳои шумо ҳам хеле видеои хуб карда пешкаши шумо гардонем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.